سالك لسر کوچا ابراهیم هوشنگ سنگمورا درباز دبه. ابراهیم یان ایبو دبو یرکا چونو هاتنه ده جیانا خواه جدز دابو لباجار هولیره و لگنده خواه مزره بخاکه هات سپارتن. مالباتا مسته سمو عبدالرحمن سمو سالوگرا کره خواه زندو کرن با آمده بونا سرکردیاتیا پارتی و بجداریا نونر پارتین سیاسی و جواکی. دسپیکا قرآن پیروز لسر مزار ایبو خوندن. دعوة مامي عبد الرحمن ومستوى بيك اني قلت تعالى ابراهيم جي عفو كي يكو ايرو بشتي صالك جوافتاينا جاميرا امدانها محميال بيدريا ارتشتك يعني بين كادي مقو خيار مرني رنينا خيار بإيما مسألة خيار ورفضي وقتك ولي عمي زانب عمي تبدا عمي بك پارتی دموکراتی کردستانی سوریا مل مالبات ده بجداری خمو کل واند به. ناوی پارتی دموکراتی کردستانی سوریا شهید ابراهیم حواله کی می حجاب و خورد هو او وفاداریا کو هردم جو امجور بیجن وعدا امجور الدن وعدا ابراهیم جدای حواله خو و مجید دای حواله خو اما انا سروي ختي او ريبازا مال مصطفى برزاني او ريبازا و الكرداد ميزين تفوق هفدو فرق جداية ناكي ناب كردادا فرق جداية ناكي ناب اديانا دا كسي مسلمان بي ازيدي بي فالله بي چبي كرد وعرب بي الجوينا فرق جدا نبو مالباتا ابراهيم هوشنگ مستسمو سپاسيا آمده تواكرن والحمي سرسرا وسرچاباتين ام جلق ممنون شواهم بشامتشن وهم حمي سرسر معاتين حمي انواع واشكال وحزب وسياسي وديني وطائفي وكي هاتي بده سرسر سرچابه. ابراهيم هوشنگ سنگمور كره اندام كوميتا ناونديا پارتي هوشنگ مستسمو و مالباتا مستسمو مالباتا گدیار دوار پشگیریا دوزا ملت خوده لسر بازا بارزانی هر وها داست جواکی ده. جگند مزره احمد صوفی آرک.